Saiton Gram Panchayata Congress ki political ga mari lainaba sing boycott tawragani hairi. Nupi singna chahi tara nipandagi kunthra manga fawagi manungda yum pal haurabadi angang yaudabagi khudong chadaba kaya ko khanbada achauba mateng oigani hana gynecologist Dr. T. Birasini na haikre. Kurumjari Am-Istv ki pau meeting tabir basimbu taram nokchari pau sandona pijari. Tha asagi tara marida MP sisigi makada kumbi block congress committee na senduna kumbi Santapur lampakta pangthokiba bochor gadi sorgi thoramda Manipur Pradesh Youth Congress ke president W Ananda Manipur da tholiba lanasi kumbi kendra ge MLA na thokhan bani haikiba wafambu yaningdaba utuna Kendra asigi Saiton Bazada Saiton Gram Panchayat amasung tongan ba mafam kaya dagi miyam horaktuna miyam gi oiba mifam ama pangthoktuna warep kaya lokre. Miyam gi mifam maduda sarukya kiba Administrative Committee Saiton Gram Panchayat ki chairperson Am-Istv tha asigi tara marida kumbi Satupurda pangthokiba Congress Party ki president amadi tongan ba leader kaya na sarukya dona pangthokiba mifam amada Youth Congress ki president W Ananda hauzik waroshin purakpa ngamdana lairiba maitei amasung kuki ge lan ase kumbi kendra ge MLA na hobani maduna mara leizataba thawai kaya ama mangkiba asi MLA gi daita ni haiduna leibak macha tadaba wahai kaya ama phongdokiba ase yamna lumna lawi adugumlaba miyam ge platform amada ngangba yaba yadaba daita yaudana pangangda ngangkiba wafam miyam khangna sengdokadabani BJP Congress hunba amadi development ki matangda launaba hainaba kari sukaide adubu me ahumgi Manipur gi irang asibu yamna laina kumbi AC MLA na thokhan bani haiba asi yaningde phongdokhe. Congress Party is now Mahati, the other one is not Saiton Gram Panchayat, Amuhana, Mag Movement of the Sea, Yakuna is Savannah. UKC के प्रेसिडेंट PH रोमेस ना ngasi Manipur da thokiba misi mina kaya yaukraba Manipur gi irang ngasi bukumbi kendra gi MLA na thokhan bani hairagadi madugi chap chaba khodam changdam numit ini gi manung da piga dabani karigumba piba ngamdragadi mahak masana lale khongpham handokchare haizagadabani natragadi UKC amadi lan asina lan thengnari ba lan janari ba awaba taraba singe maikai dagi sungsoi soidana W Anand gi maikai dagi ain gi mateng logani haike. Kumbi kendra ke mere lanse honna tarati kumbi kendra ke mere lanse to sardiya ageba adu ida koi wa ai hoji chumi lanse hai hogi proof evidence adu hai ba myoi anan wa hai bamna numi ni wanu da pi badanga wai kali ma pi radadi proof evidence kali ma pi radadi ma social media da ma hai bo phone adu handuk sai ai hogi Punggung handuk saya hari wai, punggung kadang ni nak kerja ko UKC side lagi, amadi lanting nara lanjir nara awam naro tarawak kya ki program side lagi, susun itu naik di lokeng logo. Pham khiba mi famaduna laukiba warep singi manung dali singani kunhumdagi me gitang ahumdagi kuke singna maite da khanghaudana chatharakpa lanasi kumbi kendrogi MLA sanasam Premchandra thokhan bani haina Congress ke mifamadu da anana phongdokiba adu lanasi MLA na thokhan bani haibagi khudam changdang lakliba October gi tang 18 fawbagi manung da puthokadabani loinana October gi tang 18 fawbagi manung da miyam da sengdokadabani karigumba wahengbam anana piriba matamasagi manung da miyam da sengdoktaba tarabadi Saiton Gram Panchayata Congress Party ga mari lainaba political gi oiba thabak thorum khudingmak boycott tawragani Congress Party boycott tawringai manung da Saiton Gram Panchayat ki miyoi amatana Congress Party ga mari lainaba thabak thorum yauramba natraga chatlambagi khudam changdam hek thengnabada yauram niba miyoi adu Gram Panchayat asigi miyoi singna social boycott tawba haina lepnare hairi ngasige Saiton Gram Panchayat ki oiba mifam aduda Saiton Gram Panchayat ki pradhan Am-Istv UKC के प्रेसिडेंट PH रोमेस ग्राम पंचायत असगे वार्ड मेंबर सिंह लेकाई की थौपुबा अहल ओइना L मनमोहन शर्मा अमसुंग अहल सिंह मैरा पाइबी सिंह क्लब मेंबर कयासु सरुक्याखी
नुपी ओइबीसिंगना चाही 19 कुंथ्रा मंगा फाउबगी मनुंगदा युम पालहौरबदी अंगांग याउदबगी थेंगनरिबा खुदोंचादबा कया असी कोखनबदा अचौबा मतेंग ओइगनी हाइना गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर टी बिलासिनीना Am-Istv न्यूज का अखनना उन्नबदा फोंदोरक्ले महाकना मखा ताना ममा ओइगदौरिबा नुपीसिंगना मसागी कैरियर अमा सेमनबा नत्रगा पांदम अमा फंगनबा होटनरिंगैदा युम थेंगना पानबा असिना बायोलॉजिकल फैक्टर कयाना मरम ओइदुना अंगांग याउदबगी चांग वांगले मसिदा नतना तोंगान तोंगानबा सोशल ओइबा फैक्टर सिंग अमसुंग लनाई ओइबा फैक्टर कयानसु अंगांग याउदबा अमसुंग अंगांग मसिंग यामना हंथना पोकपगी मरम ओइदी नुपी ओइबीसिंगना मसा मसागी कैरियर सेमनबा होटनबदा मयुम थेंगना पानबा असिना सेल यामना पाइरबसु अंगांग मसिंग यामदबा अमसुंग अंगांग याउदबगी फिबम असि मायोकनरी महाकना मखा ताना टोबैको प्रोडक्ट नचिंगबा कया असिसु लेसारिंगैदगी हौना चाबा अमसुंग नुपासिंगनसु हक्चांग सोकनिंगाई ओइबा पोटलम कया सिजिनबा असिना अंगांग ओइबा ngamdaba अमसुंग अंगांग ओइरबा मतुंग काइबना चिंगबा कया थोखनदबा नते मरम अदुना अफबा ममा अमसुंग अफबा अंगांग लेहनगे हाइरबदी नुपीसिंगना अफबा चिंजाक चाबा चेक्सिन थौरांग लौखटपा अमसुंग अखंग अहिसिंगा लोइनना तानबा मथौ ताई हाइखि अगांसिंगसी यामहंदबे मरमसी पोउ यादबा कई मरमगी पोक्टिनो हायगदी थेंगना मेरेज तौबसे तोइन तोइन काइगनबा अदे ओयु यादबा सि कई मरमगी नो हायरोगदी अखोइना चिंजाकसे अदे अमु ओइरगसु हन्ना हन्ना काइरिसिसु असाइगी अखोइ इन्फेक्शन लेरकपा अदगी अखोइगी मरु ओइना अखोइगी नेसागी निसाना लाइचुरबा हाइतारे अदुगुम्बा मरुइना अखोइगी PCOD गुम्बा लेबा कांगबु सिगुम्बा सिंगसिदा यामना हन्ना हन्ना एबॉर्शन तौबगी चांगसे हेंगले असि मरमसी अखोइना कलेक्ट करी तौरगदी फगदगी हाइबदा ऑलवेज बैलेंस डाइट चारगा इसागी एक्सरसाइज तौरगा अखोइगी न्यू मागी अखोइगी बॉडी मास इंडेक्स 20 to 24 पाउगी मनुंगसिदा लेहेलेगा फिट ओइना एक्सरसाइज तौरगा हेल्दी ओइना लेरगदी अंगांग पोकपगी चांगसी फजन लेई फर्टिलिटी सी हंदरपगी खरामदी पामदबदगी ओरल पिल चादना अंगांग नरोन चाउनबा मयाम अमा तवी अदगी इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है IUCD कॉपर्टीगा हापचंदना स्पेसिंग तौबा कुंबा को असिगुंबसी तौरगसु कोइगी मतुंगदा मु पोकपसिदा इन्फेक्शन मरम ओइरगा पोकप यादबसु यावी को खरामदी यामना इजीली एबॉर्शन तौबा को अदगी करी तौबगी सि याम लाइन लेरे थाइनदी इसोरना पिरकपनी हाइदना मते मनावसी चाही 53 कुंदगी अदुम मयुम पानबसिदा पोकप याबंगे पोंपोक पोए अदु हुजिकती अदु सुनत्रे अपाम मसिंगदु आई अनि पोए लोरे आई कंट्रासेप्टिव सिजनरनी हाइना चलगा एनी इजीली एक्सेसिबल सु ओइरे सिने सुमरम ओइरगा फर्टिलिटी से हंदरकपन लंबी सेमदबगी मायोक्ता ngasi अहिंग नोंयाइदगी मयाइ लंबी अपुनबा लुपना कौकिबा मतम कक्तबा खोंजंग हौख्रे लंबी थिंगबगी खोंजंग असिदा नोंमगी ऑक्टो थौदुना पैसा तानबा कया असि थादौतुना लंबी थिंगबा असिदा सरुक्यारी खोंजंग संगसिनबा असिदा यावबा मयांग इम्फाल थोंखोंग लक्ष्मी बाजार अमदी थियाम लेसांगखोंगी मियोय कयाना पेंदबा फोंदोरखे थरइबा बनसे अखोइना करिगी मरमगी सौगलिनो हाबदा मयाइ लंबी से अदुकी मतिक फतरे अदुना अखोइना थोक्सगिबा हानगी कोई सटप याबगी लंबी द सेंबियो हाना तालैबा से सी फंगद्रिबा बाउदी अखोइ खोंजंग से हल्लोय हाइबा वाफम से अखोइ थमजरी सिदगी हेना अखोइ करिगुम्बी अमक मोइना सेमगनी हाइबा पाउखुमदो अदु खंगना यारोय तसेंग सेमे हाइबगी अखोइदा थबक ओइना उल्लकपा मतमदो अदु खक्तदगी अखोइ बन हंतोकनी अदु नत्रिबौदी अखोइ बनसे मखा ताना अदुम चथगनी हाइबा वाफम से अखोइ मीडियागी थोंगदा खै हाइजरी रिम्स इम्फाल यांखैमरी सुबह एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेक्रेटरी पुन्या सालिया श्रीवास्तवा चेयर लौदुना पांथोखरे मिफम असिदा जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनस कुमार डिप्यूटी सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद अंडर सेक्रेटरी अनुराग तिवारी अमदी डीडीसी डॉक्टर एल स्वास्थी चरण सु सरुक्याखे नुमित निनी की खोंगचता लाखिबा ऑफिशियल सिंगासिना रिम्स की फिबम सु येंगसिन के मिफम असिना इंस्टीट्यूट असिगे चौखा थौरांग थौसल अमदी तुंगदा पाइखलकदबा कया येंगशिनबगे फिदा अमा फंखे टीम असिना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगसु मिफम पांगथोक्तुना स्टेट असिदा अना लायेंगी फिबम फगतनबगी मातांगदसु खनकी हाइदि हुजिगा तेंबा ब्रेक अमतंग लौमिनसे
मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Shija Breast and Thyroid Clinic. Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Month asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik taraga humdoi dagi taraga nipan phawba loina na kunmari dagi kuntramathoi phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthokjagadauri. Mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loina na procedures da 15% concession gi khudong chaba pizari. Breast and thyroid kamari leinaba hakchang gi nungaitaba laibiragadi khudong chaba asi lobi hau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro. होंगलगलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking matung makha tarakpa pauda Imphal to Silchar service toromba Alliance Air tha asagi kun manga dagi leplagani haina Silchar dagi Imphal tamna tholakadaba passenger singna ticket kakna ba hotnarubada Alliance Air gi customer service ta hangbada phongdorakle makha tana tha asagi tang kun manga dagi ticket thararoi hairi Air Alliance Air Service asi lisingani kunithoi gi November gi tang kun manga dagi hanagi Chief Minister N Birena hogdokhibani lisingani kunhumdoi gi May 3 dagi Manipur da tholiba irang asina maram oiduna Manipur miyamna National Highway anida chathok chasin yadabana Imphal dagi Silchar chatpa amadi Silchar dagi Imphal da lakpada Alliance Air asina chawno mateng oiduna lakpani adubu Alliance Air asina Imphal to Silchar service lab krabadi miyoi kaya khudong chadaba mayok naragani maram aduna lenga ki mari lainaba singna civil aviation ministry da takshinduna makhatana Imphal Silchar service asi leihanbiyo haina maikai kaya dagi phongdorakli Amaramda Silchar amadi juri bamdagi Imphal da lakadaba miyoi singna Alliance Air service asi lab krabadi Guwahati fawba chatlaga Imphal da tholakpa matamda Imphal Guwahati service tawriba flight ticket mamal ka hena wangkhalakpana miyamda khudong chadaba kaya mayoknari ngasi ayuk pung mga makhairom taba matamda thabak suba lakpa miyoi ama lambida lairamba sagol na kaurakpadagi maya amasung khuta sokpada natana mahakna thaurakpa Activa gari amang atha thokre loinana mahakna purakpa hui amasu mafam khangdana mangkre hairi sagol na kaubadagi sokraba miyoi adudi torbungdagi haujikna langjingda lairiba Laisram Santos kawi mahakna thabak suba lakpada ayangpali rota lambida lairamba sagol kharana jikna rakpadagi chenthorakpa sagol na khanghaudana kaurakpadagi asok apan yaukhibani mahak mafam aduda sagol na kaurakpa adudagi maida panbadagi kok ngaurakpadagi mafam aduda nga hak lairingaida mahakna purakpa hui adusu mangkre phongdokhe Ningsing bayay numit karani gi mamangda Am-Istv News na Imphal gi mi chunba mafam singda sagol kaya lesin badagi asigumba khudong thiba asi thorakpa yai haina mari leinaba singi pukning chingchinba laikhrabani ai sang turung de ai lane keno to budegi yum chang yadana ai langjingda keno da bara da leibine adu leibida aina thabak ayu ngasi pungwa khaida laguda sagona smai tawdana sagona kausalakna gari mamaida ai maida pale duga अरे अने ज्ञान तारबद हुईद लेरमद्रे गाड़ी ममांग लोई कायरे हेलागे लोई केले पुलब सबोन थारको लंबीदे लेम सबोन अनि अहुम लेम सबोन थादोबजे मयाना अखोय लंबी सोरकता लेबजे इसाजे सबोन दो मफमदा चाना थमने युमदा कैदा सेनारगा Sports Authority of India के मतेंग अलोइना ना CRPF Manipur Nagaland sector की मखादा कुंट्रानितोय सुबह battalion CRPF headquarter लोकताक न सिंधुना Chatharakiba cricket tournament loishinkre final match da Loktak Lairambi cricket club amasung Gasa Road Educational and Sporting Association gasanake loishinbagi thoramda DIG operation Rajendra Prasad Pandeshu saruk yaduna sanarosingda manamatum yethoke Arobeda marobe pawamuka na pizari Saiton Gram Panchayat Congress की political ga mari laina basing boycott tawragani haide. Amasung
नुपीसिंगना चाही तरा निपानदगी कुंथ्रा मंगा फाउबगी मनुंगदा युम पालहौरबदी अंगांग याउदबगी खुदोंगचादबा कया कोखनबदा अचौबा मतेंग ओइगनी हाइना गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पी बिलासिनी ना हाइख्रे Hujik faubagi oina STV na pizaba paw matang asal lusinjare mideng tabiro punna mapu amukana